RIB ikaba yatangaje yuko iri gukurikira Moses imushinja icyaha cyo kuba yarahimbye impapuro mpimbano bitemewe na leta y'u Rwanda. So ifoto ya passport ya Turahirwa yashyize hanze ntabwo igaragaza nimero zayo. Iyo foto igaragaza ko Turahirwa yahawe iyo passport mu kwakira mu mwaka wa 2021. Bikaba bitumvikana ukuntu nyuma y'imyaka igera kuri 3 aribwo yari yibutse gusangiza abamukurikira ayo makuru. Reka mbashimire cyane mwese mukurikiye BigTown TV. Ni BigTown update, ni ya time ya trending news, ni story ziba ziri gutrendinga cyane muri entertainment hano mu Rwanda. Harimwe muri story uyu munsi iriwe ivugwa cyane mu mihanda igitandukanye hano mu Rwanda. Ni story y'uyu mugabo witwa Moses Turahirwa. Moses Turahirwa uramuzi, ni boss cyangwa se CEO w'inzu itunganya imideri hano mu Rwanda ya Motion. So akaba amaze kubaka izina mu bintu bijyanye na fashion. Abantu benshi bagiye bamumenya kubera kwambika abastar bakomeye cyane muri politique, abayobozi bagiye batandukanye, abastar bagiye batandukanye muri entertainment. So ibi byose rero byagiye bituma Moses aba umuntu ukomeye cyane, aba brand kubera fashion. Umwaka wa 2023 ukaba waratangiye Moses ari kuvugwa cyane muri media kubera ibintu bitangaje yagiye akora. Uribuka video yashyize hanze bivugwa yuko yari gutingana. Abantu benshi batangiye kwibaza kuri iyo video bavuga bati se ni Moses tuzi cyangwa ni nundi muntu bashyizemo. Then Moses apostinga video kugira ngo trending, ariko we ubwe yaje kuba yemera yuko uriya twabonye muri video ari gutingana ari we. So ibingibi rero byatumye abantu benshi bamuvuga nabi, abandi nabo bati akwiye guhabwa uburenganzira bwe agakora ibyo we yumva ashaka. So uyu munsi nanone yongeye gufata trend nyuma yo gukoresha imbuga ze nkoranyambaga, ashyira hanze ifoto igaragaza ko yahinduriwe igitsina muri passport yiwe. Uyu nguyu ni Moses. Yafashe iyo foto rero yandikaho amagambo akomeye cyane ati finally official female on my ID, how fun. Then ahita ashyiraho hashtag ya thank you Kagame, ahita postinga kuri Twitter ye ndetse no kuri Instagram yiwe. Nguyu ni Moses Turahirwa. Ahangaha rero yari ari kwereka abantu bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ati rwose bidasubirwaho, namaze kuba mindurirwa igitsina cyangwa se namaze kuba mba umugore, kubera ko kuri passport ye nkuko uri kuyibona hano hari kujyaho M isobanura male, bashyizeho F bisobanuye female, umugore. So ibingibi rero byatumye abantu benshi bibaza kuri uno mugabo. Mu kanya kashize rero hari inkuru yaje kuba imenyekana mu Rwanda hose ivuga yuko urwego rw'ubugenzacyaha hano mu Rwanda rwa RIB rwamaze kuba ruhamagaza uno mugabo witwa Moses Turahirwa. Umuyobozi uvugira RIB ni Dr. Murangirwa Thierry, akaba yamaze kuba yemera yuko RIB yaje kuba ihamagaza no mugabo witwa Turahirwa Moses. Mu makuru yahaye abanyamakuru, Murangirwa Thierry yavuze yuko Moses Turahirwa yitabye RIB ngo abazwe ku nyandiko mpimbano nyuma yuko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwemeje ko passport twabonye cyangwa se Moses yashyize hanze atariyo rwayitanze. So kuri ubu ngubu rero RIB ikaba yatangaje yuko iri gukurikira Moses imushinja icyaha cyo kuba yarahimbye impapuro mpimbano bitemewe na leta y'u Rwanda. So ifoto ya passport ya Turahirwa yashyize hanze ntabwo igaragaza nimero zayo, gusa abasobanukiwe neza baje ko batangaza yuko byigaragaza ko iyi passport yiganye.
urugero rutangwa n'abantu bavuga yuko ino passport ya Moses yiganye n'abantu bavuga yuko inyuguti ya F isobanura igitsina gore yanditse mu buryo butandukanye nuko izindi ziba zanditse. So ku bantu bazi passport ni ukuvuga ngo hari ababa bagaragaza igitsina cy'umuntu, abahanga bari kuvuga yuko iriya nyuguti ya F yanditse mu buryo budasobanutse cyangwa se mu buryo butanditse nk'uko izindi nyuguti ziba zanditse muri passport y'ukuri. Iyo foto igaragaza ko Turahirwa yahawe iyo passport mu kwakira mu mwaka wa 2021, bikaba bitumvikana ukuntu nyuma y'imyaka igera kuri 3 aribwo yari yibutse gusangiza abamukurikira ayo makuru, atubwira yuko yamaze kuba ahindura igitsina cye akava ku mugabo then akibera umugore. Turahirwa Moses amaze iminsi ateza ubwega mu banyarwanda kuva muri Mutarama muri uno mwaka wa 2023, aho yagiye avugwa mu bintu byinshi. Twabonye n'amafoto ye yambaye imyenda y'abagore, akifotoza muri afite amapose ameze nk'akabebi kabisa hari akameze neza cyane. Ibi byose rero byagiye bituma Moses agenda agarukaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda. Uribuka mu kwezi kwa kabiri ajya kwifotoreza ku munara wa hariya muri Paris, agahita atangaza yuko ari indaya, ati indaya mu murwa. Ibi byose byagiye bituma Moses agenda afata trends, ariko nanone anagarukwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abantu bagenda bamutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. So kuri ubu ngubu rero ikintu wamenya nuko uyu munsi yaje kuba yitaba urwego rw'ubugenzacyaha rwa hano mu Rwanda RIB. Baganire kuki biri buze kugenda gute, ko muzikurikire BigTown TV, ni BigTown update. Indi story iri gutrendinga cyane muri entertainment ku bantu bakurikira imyidagaduro yo hanze y'u Rwanda. Uyu mukobwa muramuzi, ni umwe mu ba model ukomeye cyane hano ku isi, yitwa Christina Ashton Gwakan, akaba akomoka muri Leta Zunze za Amerika. Christine ejo bundi nibwo yaje kuba akora surgery y'umubiri we kugira ngo ase neza n'umunyamideli ukomeye cyane hano ku isi witwa Kim Kardashian. So Christine akaba yarafashe umwanzuro wo kujya kwa doctor, then asaba doctor yuko yamukorera surgery, akazana amabuno ameze nka Kim Kardashian, akazana amabere ameze nka Kim Kardashian, muri make agasa neza cyane nka Kim Kardashian, cyane ko na mbere yari yarabigerageje ariko akajya yishira akabona yuko hakiburaho utuntu duto cyane kugira ngo ase neza na Kim Kardashian. So bad news ku bakunzi ba Christina Ashton nuko nyuma yo gukorerwa ino surgery ku munsi w'ejo yaje kuba yitaba Imana. Abantu beba hafi cyangwa se inshuti ze za hafi zavuze yuko mu gihe yakorerwaga ino surgery Christina ubuzima bwe bwahise bumererwa nabi cyane kubera ko abaganga baje kuba batangaza yuko ino surgery baje kuba bamukorera itigeze igenda neza 100% nk'uko babyifuzaga. Umuryango wa Christina ukaba waje utangaza yuko utemera neza ko umukobwa wabo yazize surgery yakorewe, ahubwo bo bari gutangaza yuko Christina ashobora kuba yarahitanywe n'abaganga ku bushake. Nk'uko uri kumubona hano ku mafoto, Christina hano urabibona yuko yaratangiye kugenda asa neza nka Kim Kardashian, yaba amabere, yaba inyuma ye, umusatsi, even n'amaso, yasaga neza cyane na Kim Kardashian. So abantu bagiye batandukanye hano ku isi bagiye bafata ifoto za Christina, then bagenda bamwifuriza iruhuko ridashira, ariko nanone bagenda bagira inama abana b'abakobwa, abana batajya biyakira, bati mwebwe muba mushaka kumera nk'abastar runaka, ndakeka uno mukobwa yababereye urugero rwiza cyane. So Christine Ashton ni umwe mu bantu uno munsi uri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano ku isi, harimo nka TMZ, Page 6 n'ibindi binyamakuru bikomeye cyane hano ku isi. Nyuma ya surgery yakorewe then igahita imuhitana. Wakoze cyane gukurikira BigTown update, iyi ni BigTown TV.